Ka lehaheng le lenyenyane le sireletsehileng, ho ne ho dula tlou e nyenyane e boi e bitswang Tembo. Tembo o ne a tshaba dintho tse ngata, medumo e lerata, dibaka tse phahameng, dirurubele, esita le seriti sa hae. Hoseng ho hong ka madungwadungwana, ho ile ha qala mollo hobane motho e mong o ne sa tima mollo wa hae wa kampo ka nepo. Ho kotsi hakakang. Mollo o ile wa nama ka potlako mme wa tshosa diphoofolo tsohle. Zara o ile a kgalla ho bona haholo. O ile a ya ho sheba mollo, empa a thibellwa ke malakabe. O ne a sa kgone ho baleha. Ho kotsi hakakang. Tembo o ile a bona mollo o le hole haholo. A tshoha haholo. O ne a tshaba mollo haholo. Jwale o ile a utlwa patsu a hweletsa. Tembo, Zara o hloka thuso ya rona. Tembo o ile a qala ho lla. Ha ke Sepedi ka ho lekaneng. Ke tshaba haholo. Ke moo Mazu a ileng a mo hopotsa hore ho lokile ho tshaba. Ho ba Sepedi ha o bolele hore ha o tshabe. O ile ha rialo Mazu. Ho bolela hore o nka bohato le ha o tshaba. Jwale Tembo o ile a hopola hore ditlou di ka hula metsi a mangata ka dinko tsa tsona. Tembo o ile a mmathela nokeng, a tlatsa nko ya hae ka metsi, mme a potlakela ho thusa Zara. O ile a fafatsa mollo ka metsi, mme malakabe a tima. Zara o ne a bolokehile. Ka morao ha letsatsi le qala ho dikela, pula e ile ya qala ho na, mme diphoofolo tsohle di ne di bolokehile. Re a leboha. Letsatsing leo, Tembo o ile a ithuta thuto ya bohlokwa haholo. Ho ba Sepedi ha o bolele hore ha o tshabe. Ho bolela hore o nka bohato le ha o tshaba. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com